From the day one in this house, you was talking to us while you are not speaking in English. What are we saying now? Don't stop. This is Kinyarwanda? Eh? Continue, is this Kiswahili? Hey. Not. We are speaking English. Why? English. Why? Where are you going to go now? Why are you going to go now? English. I'm the gangster. Gangster. Yeah. Full combat man. But the shit. But the shit about the facts, man. Oh, man. Bugawa, man. Your time is ending now. Every day you speak to us. Us. Every day. Why? Hey, that's why now we are knew saying English. to you now. So you know how to speak English? We know it. We know how to speak English. Full English. Full package. Full English. Yeah. That's when. First one is what, man? What means Every is day you are man? coming here with your babies in your bed. Yeah. Start to. Then I say everybody is every day here in my home. Your time is ending now. Don't you know that Jesus is coming for you? You coming here? Yeah. Mr. What can I do? What can I? Kuunamye kandi nari ndi kugenda aho numvuruna. Kunama kwa isabira kureba. Sha urunamye hari ikintu utoraguye. Ntuzi iki hari ikintu ubonye nge mbika. Ni notira. Amafaranga se yanjye se. Mereza. Akasakomera umwuka byara. Ako karakanje. Muhereza iki? Ako mafaranga. Ayo mafaranga se nayawe. Naganje da. Noze nawe mbonye ndi karaganje ko naga kore n'imibare myinshi cyane. Mugabo ko nakuzi. Ukabutanze urashaka iki? Amafaranga yanjye urayitaye gute? Bigago nagasengeye Imana nambwe ntigende ruzakabona. Urayabona mu mufuka wanjye rero. Si note 5,000 utoraguye. Ntabwo ariyo. Nta mafaranga ntoraguye ngiye. Ago mafaranga naganje. Ako kasakomera umwuka byara. Ntabaza se bazi? Utabaza. Ayo mafaranga ntabwo ari ayawe. Ni ikimenyetso kivuga ko nikosha ko ndi kubona ndi kuvuga ibintu by'amafaranga nkaba nuko bica hirya urukubona nazinduwe no kubesha ba ibimenyetso umuntu ngana nanje no kufata umwanya nkavugana nawe ndi kukukuri manganya ndi kukubwira nawe ibimenyetso nibiye ko yawe nayo yanje ndayatoraguye nibyo hanyuma mbwira ibimenyetso biriho nibi bivuga ko ari ayawe ndakubwenga ngo amafaranga naganje nyine ibimenyetso nibi naganje umva ahubwo mbimerenge nigende ibimenyetso nibi se iyo noti ntahiri ku 5 n'amazera 2 atatu nako reba neza ko atari uduseke tunapfundikiye ari tubi ntangagize ziriho hanyuma zibingi bisi ibintu biba ku yandi yose mbere ahubwo nge nigende iyo noti zindugure nazo ntabwo ari nzima regisi yaje zinywesha inzoga zasinze izindi zaje ziruka urimo gureba rwazengereye cyane ubwenge no ubwigitiza n'agapfumizi wishe ni shoferi se wa yakoze iki gituma ndi mukuru wawe ndi mukuru wawe ndi so wanyu ndi nyoko wanyu ndi nyogokuru wawe ndi nyarume wawe ndiki cya murasoma gusa na boss kanuyama afite ubwanwa burebure nk'ubw'inyama nawe ziba uramukinga niwe kunkanga njewe we uri girlfriend wanje nakina yaza umusaza wanje ariko aramaze kuba mwaravukanye bivuze ko yaza mana nyigira ngo ndi uramuzi cyangwa nawe nza aramaze kuba risiko aramaze nanjye ari gamfite data ugomba kubinyubahira sindafura n'amazi gahari kuyavoma se wajya gufura wayo ko kuregora no mukozi sibana nagara ko ndi kubaza jya kuyavoma ngegera se ngiyi ngo ari kumbaza iki umwanya irukanyereka ngende ugenda ujyahe nasura agenda urimo senkane wowe senkane ntago agenda ndimo senkane ashirije inkoko ku cyumweru mabuje abantu bazanye hano bavuye gusenga ya komande yari yawe ngiye nkora mu gikoni cyangwa imbere none muteko ibivuye he iki nudekora mu gikoni icyo cyari kivuye si ibyo twandikiye hano mwandiki wowe ukora ahangaha sinabwo nandikiye kurya ukora hasi ukora hano nakwirukanye ngo ni mugane rogenda guma ahangaha ubanza unyicure senganiza cyangwa wemere kuzikura amezi ane nakwiye yezo sengani ntabwo nzemye ane ni makeya amezi imyaka 2 ko ndahembwa none washirije inkoko ubwenge wowe bose babugira sikuru rwaje rugatwara ubwenge hararuka ababyeyi wanturi yeme mana fika n'uwongeye yeme ntabwo